Uyabona Mbhejo mfana wami, ungangijwayeli kabi. Mina nje ngumqoqi okokuqala nje lo, angisiye nje uSomahlaya mfana wami. Ungangijwayeli nje kabi mina, okokuqala nje mfana wami nangumqoqi nginama-hit, nginezingoma nje ezama-hit. Wena nje yenza nje amahlaya akho mfana wami, ube nje yokuhlekisa abantu. Ungaloke nje mfana wami uloke nje uhodolana nathi, uloku uzama ukusukela udala ngoba ngeke ulibale. Hhayi-ke ngaza ukuthi ngiyazela ukuthi iqale phansi kaMayokathi kanjalo noMbheje laphana mangabe-ke kudala jwana lapha ney'nkundleni zokuxhumana ko-Facebook kanjalo nako-TikTok. Sikhumbule ukuthi-ke lokuxabana kwensizwa uMayokathi noMbheje kwaduma lapha ney'nkathini ezedlule laphana-ke nokwenza ukuthi kugcine sekuqama le nsizwa lapha nencanyana nje uMayokathi laphana ngenxa yakhe uMbheje-ke laphana wabuya futhi-ke le nsizwa ngenxa yokubona ukuthi-ke uMbheje engathi uyehlisa isithunzi-ke laphana-ke njengoba-ke laphana sisho ukuthi yona ungumculi uMbheje unguSomahlaya. So ucela ukuthi-ke bangadelelani-ke ngaleyo ndlela. Ngaza ukuthi umdlalo lona-ke umuhle, sithi-ke mawuqhubeka ngoba siyabona ukuthi-ke kuyaliwa nje ey'nkundleni zokuxhumana, kuyadlalwa kodwa-ke akho gazi eliphumayo, akho kuxabana okukhona noma yikho impi laphana-ke khona phakathi kwalezi nsizwa ezimbili-ke laphana. Ngala kwethu-ke bekulona ividiyo namhlanje, siphinde futhi sihlale kwelandelayo kwividiyo elandelayo. Ngakhohlwa ukusubscribe nibe nosuku olumnandi, ngithanda kakhulu.